gempa Rimamuju, Sulawesi Barat. Bencana gempa bumi Riesona Kamis 10 Januari 2020 dengan kekuatan M5 asera Rimamuju. Bajanai Riesona Jumae engka si gempa susulan ianaritu magnitudo 6,2 arua wita rimajekne. Tuli engka mupa gempa susulan rimajekne, masabu tahu terpaksa mengungsi. Jumlah pengungsi akibat gempa kurang lebih asera pulau nase di sebu telu tahu. Nania pole majekne ianaritu 25.737 tahu. Naikia polewe di Kabupaten Polman ianaritu 5.343 tahu. Ia gempa maega bola nasolangi gedung-gedung pemerintahannya, fasilitas umum nania mengtopa tahu mate. Menurut data, engka 105 tahu mate Rimamuju namajekne. Tentara Angkatan Udara napakedoi kepala lutuna untuk ipake baliwi korban gempa. Mapua dai kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo makada pakai pesawat Boeing 737 Poler Skadron Udara 5 Lanut Sultan Hasanuddin. Makuto patim tanggap darurat Pole SIG Ipakedo Maneng mabawa bantuan logistik untuk korban gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringka kokoe maeloka paleturaki kareba ianaritu ripasalena makan rena apie rimol panakuka. Riwetuna 1 tanggal 6 ulan 2 tahun 2020 sedi di tengah beni makan re apie ri toko Pak Balu ala-ala si bawa perabotan informa ia engkai rilalem mol panakukang Kota Mangkasa Sulawesi Maniang. Engka 10 egana oto Pak Pede api loka ri onrona iaro toko tatunue. Si are-are toko nanre api di lantai sedi si bawah di lantai 2. Iaro pajamai mepede api ia pa naule pede maneng ya pinna tengah sopi di zona 1. Na iaro napawe tau mitai kajajiana lauri polisi na ite bunga-bunga engka api pole di salah sedi toko Pak Balu elektronik di lantai sedi. Na iaro api malekbangi lauri tokoe di sedena na inapa makan re letu riasa di lantai 2 Depa nariseng sitongenna aga sabakna na makan re apie na ekia riasa ngina sabak sumpungenna kabelna listrik si kontai. Dema gaga tahu mate na ekia rugi ki ditasere 200 miliar. Iaro nasaba aga-aga yang kai lantai sedi 2 si bawa telu capuk manengin andre api. Singingna ia maneng pakakasak bolai, pakakasak elektronik si bawa si are-are pakakasak lainna paimeng marapuk manengin andre api. Nah, sini Jamal riwetu 1 tanggal 6 ulang 2 tahun 2020 sedi. Sikuniro kareba kupaletura ki iya esoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya adinda mutmainna elo mak baca kabara bahasa ugi tentang virus corona. Engka yaseng virus corona ia silaku dicarita tahu maegai ri tahun 2020. Nasaba liwak bahayana. Bahayana virus corona apa reko na kenai tawe engka riparasai meke jingereng nama lipuno pakitae. Yami naro nasabari nadekna tem nama ngerang angkena matereko dek nama gati dihurai. Yae virus corona mapamula di kota Wuhan. Salah sedi kampung di Cina. Onrona pabalu olok-olok tuo maka perlu tewaspada. Perlu diingerang kabarakna reko tau nakenae virus corona liwak gampang sila cekeng. Nareko diakatening watakalena uae elokna atau sedi pane anreang tau terinfeksi. Tapi engkah carana reko meloki hindari. Nareko mesurki pole bolata apake pasampo timu. Ajak nasambaran di andre, ajak nasambaran di akatening. Si belaiki tahu terinfeksi terakhir ko meloki mak disi di bolata.
kabisai macaka jarita. Engka upena selama menemui dek pole di bahayana virus corona, termasuk idi maneng tau Sulawesi. Eba bahasa ugi. Hindari ki virus corona komelok mungkin ki tua. Pakoi carana. Engka jasa virus corona yasi laku dicarita tawe ega di tahun 2020. Nasabak liwak bahayana. Bahaya na virus corona apareko na kenai tawe. Engka dipirasai meket jingereng na malipuna pakitai. Yai virus corona mapamula di kota Wuhan, salah sedina kampung di Cina. Orangna pak balu olok kolo tuo, tapi kokoro kabarana engkatona tahu nak kenai di Indonesia. Maka perlu tewaspada. Perlu diingerang kabarana reko tahu nak kenai virus corona liwak gampang selecekeng. Nareko dia keteni watang kalena uai elokna atau sedina penandreang tahu terinfeksi. Tapi engka carana reko meloki hindari. Nareko mesuroki oleh bolata pakai pasampotimu. Ajak na sembaran diandre, ajak na sembaran dikatenai. Si belai ki tahu terinfeksi. Terakhir, komelok ki mak disi di bolata kak bisai macakak jarita. Engkau warna selama mana boleh di bahayana virus corona termasuk ini mana kau Sulawesi. Engka yasang virus corona ia silaku dicarita tau maige di tahun 2020 nasabah liwa bahayana. Bahayana virus corona apareko nakenai tawe engka dipirasai meke jingerena malipuna pakitae. Yamiro nasabah rina dekna tena maring gangrena angkana mate rekode nama gati diurai. Yai virus corona mapamula di kota Wuhan, salah sedina kampung di Cina. Onrona pak balo olok kolo tuo. Tapi kokoro kabarana engkatona tau nakena di Indonesia, maka perlu tuwaspadai. Perlu diingrena kabarana reko tau nakena virus corona liwu gampang cekeng nareko dia kateni watakalena. Uaya lo na tau sedi penandreng tau terinfeksi. Tapi engka cara nareko meloki hindari nareko mesuriki pole bolata. Apakeit pak sampo timu aja na sambaran diandre aja na sambaran dia kateni si belai ki tau terinfeksi. Terakhir komelo ki mat disi di bolata ki bisa macaka jarita. Engka upa na salama menemui tay pola di bahayana virus corona termasuk idi manen tau Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Irisda Datul Aisi, kelas 94, nomor urut 1, NIS 18123. Saya akan menceritakan tentang virus corona. Virus corona, yaro virus masalah linoe. Napatama jawanna tawe. Salah satu sedina nahambati pak guru sekolahe. Nasabareng anak-anak mak guru ribolai. Memakai media elektronik seperti HP, televisi, dan atau laptop atau lain-lainnya. Virus corona ia maneng namaiga tahu nakenai yaro virus pak dena angkalinga ada si pada kumesui dena masker. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Aga kareba susurekku iya Dinda Hernasari elo paletu kaki berita masalah lempe di kota Semarang. Lempe di kota Semarang Jawa Tengah napatelengi mak datuk bola di kelurahan Mukti Harjo Kidul. Napa sabake mega tahu mapamulani mengungsi. Lempe anu siseng engkar kampung Ngablak Kidul Pedurungan Semarang.
Eso satu riweni, lempek bapa lempek lalang si bawah bolana masyarakat dengan ketinggian 50 cm. Bencana lempek di Semarang napa sabak engka sek ditau mate nasabak tak kontak listrik. Lempek di Semarang nekena toi bandara si bawah stasiun Tawang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melau pihak PT KAI untuk nasapak masalah sistem drainase si bawah pasabak maga naule lempek terjadi di kota Semarang. Ya niro berita soe, ajak dilupai pakai masker mak bisa jari si bawah ajak di si depek-depek nareko si runtuk ki tahu. Iya Dinda Nasari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asaku Ivana Kalasa Asera Epa. Meloka paletuk kareba anak muda sukses ri umur 20 tahun. Engka anak muda mondro di Jakarta. Riasang Hamzah Ishak. Betuna tahun 2011 sedi alena maka bu usaha bimbingan pelajaran. Riasang bintang solusi mandiri. Betuna ri SD narko purani masikola alena marajingi mak baluk-baluk bepa. Rilaina betunari SMA nariko purani masikola alena marajingi mak baluk korang ribala tuwe kue topa jari pangoje. Nasabak marajingi makokoe Hamzah jari tau sukses ri usaha kadera sofa. Najari direktur di PT Hamzah Indonesia kue topa jari anak muda sukses ri umur 20 tahun. Makuniro paletuk kak kareba. Terima kasih. Virus corona kola mapeki tuo pak koe carana. Engka yaseng virus corona iya silaku diceritai tawe mega di tahun 2020. Nasabak liwa bahayana virus corona apa reko na kena tawe engka di parasai meke jeng ringe na malipun pakitange. Ya miro na sabarani na dek na dena maringerang angkena mate rekodi na mangetin duhurai. Ya virus corona mapamula di kota Wuhan, salah satu di kampung di Cina, onrona pak balu olo-kolo tuo. Tapi kongkor kabarana angkatona tau na kena di Indonesia, maka perlu tahu waspada. Perlu diingkarangi kabarana reko tau na kena virus corona diwa gampang selecengi na reko dia ketaniu watang kalena waelona atau sedimpenan regang atau terinfeksi. Tapi engka cara reko maleke hindari na reko masuruki pole walata apake pasampo timung ajak nasabaran diandre ajak nasabaran di ketening sebalik iki tahu terinfeksi terakhir ko malekona madensi bolata kabesai macekak jarita. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.